kada podolo masabu tau-tau. Para kulangki miki kasaranian baktu alok kau Katolik di kuah pemberkatan. Jadi amo to tugaronto nate kami nomban baktu pak pasat kila kakagau nante at tututena. Sabaya kami disanga tau-tau sa pinti puguna pelabilan di aduna labi dete puguna karena bunginna lante Allah labi baturato. Jadi lante pugoteno pemberkatan labi pugokan pugana pugau Bapak Pastor John Nikanan Kiben Aktu. Pengetahuan ku siya sang sulan asang may mo kami patarandok ki kapanombanta si teteno pasak ketedion na tauton na indetoron tomatuanta lansang na ambe na anak na pinamasallo amin yanlo panapakamasyan na po matua ambe pakabro na po ang kay Yesu Kristo siya kamatotoran na pulang pinamasallo tontong rondong komisoranasang totemo siya tontong salakona dolo lamirun ng dulo pakirasang kana indetoran pamatuan mi simbolong manik lokon lerara digente Agnes basang tak bilangi si pulong ki Allah totemo usorong ite diyon na rencanami kamu to marapu laminang pasundo nilang lolok na umpaupo lang ang pendonan na hindi pantiras sangkana hindi torran tomatuan mi laminang papayan ni tutanda mamasemi pakaborong mi lako tetorran tomendadian mi kumangkaw ndadyan komi, mangkaw lolon komi, mangkaw pakaboro komi, siya mangkaw daranay komi. Ano namin dadi membuwa mentabian ng lokobata di kalemi. Apa doon ang tapataro te diyo nakapenumbanta may kumitatuk ko sangat tutaku itu mintuna salabudanta. Bila nakita tayo ng bati to maliluki pembuda kilalu sulapa katuanta tadong tinting tu parentana to tumampata. Papayan itu tanda pengkatobaran tatapas sambayangan pengkatobaran. Aku ang sumpu mamase, kupenasan nito mintuna kasalanku. Ilan na sipati na papakkan nito gau kadakiku. Onlong pole pibalan namang kanaong tunay ko ni tu sumpu mamase lako kaleki. Itagigi tumintuna kasalanku. Nakudan di sulap tunggan mi. Laong pemiling gau ku seta makulonteng kay parentami. Okuang kamasena keto kasalan. Engaw pa na puang matua tu sumpu matua sum kamasik yung pagarito kasalanta. So nanta kinang tama katuan tontong salakona. Puang kamasikan ni Karisto kamasikan ni puang kamasikan ni tama sambayang. Puang ambe to kumambon kino tanga langit tu puang umpois sang lalan katuan ki. Allah tote mo pasipulong kang lantiin ng iyate. Umpuri yung pagkalabi sanga madatun nilalan na mamasemi to na mami palempan tamalatanga kimaslanasang. Labi la kalako tomarapu. Tulaw rundunan bulo to diyon na patiras sangkana inda torang tamaton kita ato di patulako. Benni at tumelo patanggaran melo datong tangbang ng karam kada situro. Kada na melo lalu lalalang katuan na. Nayate diyon na. Sara lang nating ayoy, maadila sundo lang lorok na upo lang ang pendonan na, bilang na puwan kipuwang Yesu tutu sa mga parenta sulaka mo na pinamasallo, totemo sa tontong salakona. Amin. Tapadarani pasakyan na pumatua, tatautan na indetoron tomatuanta.
May kumita padani pasakin na pumatua te toton na indetorang tomatuanta. Ta masambayang puang ambe sung pumamase siya lukaboro. Oto nakasalamaran siya kalimbuang boba naming tupasake. Kipudi kuni sa kipakalabi kuni puang bilang nama masemi to na bami palempan tamalatanga ti masronasang la birak tamalatangana inda anak na dadian bong sunakyanakam inda torron tumatuangki tumangka umusakan ite tau-tau iyate iya matopuang ti malakusun mati kalim ito kumua pasak kemi tauton na inda simbolong manik lokkon loy rara. Tinti susinna rapang-rapang garakan na tau-tau nangka pagantianan na. Tanda tasik na pakaboro na indi anak na dadiang toding bulawan na indi bongso na kianakan. Napapayan lakote may tumendadian na tumangka pakaboroy tumangka daranay inde may anak na dadian bongso na kianakan ilan na tanda mamalina na garagay mi prete tau-tau yate iya matuapuang deno panakamu tontong urin ding pala kulang putaruy na inde tumara putalang angga tumakapon na nao tulong pasundon nilang ngalolok na umpu-upu nangan pendonan na patira sangkana inde torron tomatuanki denopa na po paparay na po paraya na tontong unang karan kada situro bisara bisabungan nga tontong sang kutuban ni unisung sang butyamburan tontong si palisun na pala si pasepon na kalepak tang si pairisan nanin tang si pasimbuan darinding mintu masulanasang anna salangalangan na mendaun sugi di obata di kalena anna sa kendek-kendek na mentabian ng diotondon to batang na kamasokanan kamanamanang labi rakadal mabanan tutonto na tayaranno hindi may ito maarapu bilang na puang kipuang Yesu tutua si maprenta sula kamo na pinamasallo to temo sa tontong serakona. Amin. May kumita pasulang kaden di tumintuna pangimbo talang ng tangan alangi ulen di pasamayangan tupuran nataran kipuang ta Yesu Kristo. Ande kido suruga dari pamasallo tusangan mi nasa tu parentami dadali tu kapurian milan telino susido suruga pun kanito la kupotona kyallo sa pagari mi tu kasalanki
susi kami pagarito kasalala ko kaleki, dami patama kalam pasoman, sa ngadin na rampanan kan kami kakadakeam. Amin. Apetada patundon nindo atas Santa Maria, yano panindo atas Santa Maria kontolo pasamayang ni temerapu masusa, na tontong unang karang kadala balo lana pumelo masolanasangi. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Tamas sambayang. Tontong bang kipudi kipakalangkai tu sanga madatunmi lalu agan katuan kiupuang. Lalangkan agan kamasanangan, lalangkan agan kamasusang. Tami lamba tami sabiangan kani sangadinna tontong kumi urinding palakan. Ia motoki mangimbo mati kalem ia puang kumatontong kumendren lan ala tangana inda tamarapu. Ulangan nai urundunan bula itu diona pakena sangkana inda torwan tomatuangki. Teatu di patulako. Denau pak. Kamu tontong lo susulan ni lalu tengka katuanna. Mipasak ke masolanasang na tontong bang si pakaboro siala mase lalu lalan katuanna la biara kalantasara lana tingayoy teatu di patulako. Benni attu melo puang patangaran melo belanna kamu motona kamanarangan kamu kotona kakinan o puang belanna puang ki puang Yesu tutua sama perintah sola kamu na pena masallo atau temo sa tontong selakona narondong ki puang matua sola nasang elo pala pasakena puang matua tonga na bosoran kila ko kita mintu masola nasang langsang na ambe na anak na penamasallo solo masona sang ramparangdan na makapenombanta si tetenom pasakit idion na tauton na indatorran tomatuanta kurna sumanga langan kawang matua. Nanti dipanggil lagi anak-anak dan ya foto dulu. Baron. Masuk. Ya, ini komte ibu anu. Mana bu? Oh, kemanin. Sampai dah. Ya, 1, 2, 3. 1, 3, so tipa. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, ya. Tutup dulu. Sumber marampakmo tu diona samaya lakote tahu-tahu waktu dikua pasake kenalan tololo dikua masabu dikua laku bapak pastor kore sumanga tu diona pelayanan ta lante atu totemo kore sumanga duka laku kita solanasang turampo lante atu totemo la diraka la nanta wong makane te tahu-tahu saya lapang tamate tungkunan balabatu atu totemo na maka mo ta palesok samayana tudiona te tahu-tahu iate. Jadi kita lupa kikua bersumanga sangadin nate dak tua sunga marasanta tinggayo. Karena itu bersumanga lagu kita solanasa. Ya, lanjut foto semua bersaudara. Oh, bisa kamu melingkas. Semua bersaudara. Ayo. Mari sini sebagai foto. Ayo foto-foto. Semua bersaudara masuk. Naik semua. Bisa nak boleh. Iya, pakai ni anu 0,5 pakai ni. Mungkin bersaudara dulu, nanti anak baru masuk. Ya, nanti cucu baru masuk. Semua dulu bersaudara. Padi Pak. Semua bersaudara dulu naik.
Depan dulu. Semua bersaudara, sudah itu per keluarga. Cip ini lu cip. Ya, berani kita. Iya, betul. Habis kumpulan 25. Siap-siap berkeluarga. Iya. Siap. Siap. 1, 2, 3 lagi dari tengah. 1, 2. Oke. Iya. Oke, ya, sudah. Siapa lagi? Ya, Bapak Armi. Bapak Armi. Sudah tadi karena sendiri. Oh, sudah tadi. Riti, sama Nancy. Ah, belum diwasa dulu. Bapak Messi, Bapak Messi. Pak Mes ini nih. Kakak. Ada Mede. Mana kakak? Kakak mana nak? Cepat sini kakak. Mana kakak? Itu apa ini dua? Sebagian sini. Bagian di kiri kanan, kiri kanan. Mana kakak? Habis sini langsung naik. Mana kakak? Kakak dulu itu tuh. Iya. Kakak di mana? Kakak coba sih. Rianus Burung di ini di KP Tinoring, Menkendek, Iya. Kabupaten Tanah Toraja. Iya, iya, tunggu sedikit lagi. Habis Om baru kakak sini foto ya. Sudah itu Mama Nancy. Iya. Turun saya keluar dulu. Oh, Supaya ketat. Ya, ada depan sedikit, maju sedikit. Siap Mama Nancy. siap. Satunya 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3, 1, 2. Sini deh, 1, 2. Oke. Mama Fili. Mama Nancy. Mama Grace. Mama Nancy dulu baru Mama Grace. Mana dia? Sini. Siap Mama Grace. Iya, sini. Satu di sini. Gambar sini. Sama ini sini. Ya. Iya, sama sini. Iya. Oke, Asya sini. Sini. Iya. Oke. Iya. Siap-siap Mama Grace. Iya. Tunggu dulu. Si Sor. Bagus banget. Iya. Oh iya. Iya. Tunggu. Si Sor ini. Kalau mau dibawa kita cek. Baik, Pak. Kita coba Pak. Iya. Supaya kalau ada dikit. Diam. 3. Ke sini separuh. Harus ke sini. Rian, sampai. No, ke sini. Ya. 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 Siap. Oke, siap ya. 1 ini dulu. 1, 2, lihat sini deh. Ya. Coba 1, 2, 3, 1. Siap Mama Grace ya. Lagi masih ada. Mama Grace. Wah, ada nanti sini 1, 2. Lagi 1, 2. Lihat sini semua. Oke. Mama Grace. Udah ini Mama Fili. Mama Grace, sudah itu Mama Fili. Oke. Mantap. Siap. 1, 2. Lagi 1, 2. Tahan, masih ada. Ya, sudah. Mama Fili. Oke, siap. 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Oke. Ya, Mama Fili. Tabe HP. Sudah ini Mama Alpa. Mama Alpa. Ya. Siap. Di sini 1, 2. Mama Alpa siap. Oke. Satu lagi, 1, 2.
Oke, ya. Mama Alpa. Sudah Mama Alpa, Papa Alona, dokter. Sini deh. Boleh kasih di situ saja tangannya sebentar. Siap Papa Alona. Ya, gitu. Ya pegang di situ saja. Oke, lihat sini 1 2. Sudah Papa Alona, Papa Dipa. 1 2. Oke. Ya, Papa Alona. Dokter. Papa Dipa dulu. Masih ada. Oh, ada nih, ada. Siap Papa Dipa. Kanan kiri. Sebelah sini. Oke, lihat sini 1 2 3 lagi 1 2. Ini lagi. Ya, Papa Dipa. 1 2 3. Oke. Papa Dipa. Terima kasih. Bye. Ya. Oke, lihat sini 1 2 3 lagi 1 2. Ini lagi 1 2 3. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Bukan sejam itu tuh Bali. Bali ya. Oh, Bali. Oke, kita makan dulu. Ya, mungkin yang lain kalau masih mau foto nanti sesudah makan. Kasih. Nah. Oke guys, guys 1 2 3 1 2 pisah pen 2 pen, tandun ya mantap. Oke guys, guys ya, assalamualaikum guys. 1 2 3 pisah pen 2 pen, tandun. Oke, tama televisi kabur. Halo nenek, barang dapat kareva. Kalau pula siar kan nenek. Bebe pira kubaya. Halo. Kalau Kamal, siang mantap patungnya ini, buatan Bali katanya ini. Patungnya buatan Bali. Beli. Ya to nani pastor net ya. Dalawa ang pili kamera. Oh, no, itu berkenal kita. Dalamnya itu pasang ke keluar 1 jam gitu. Oke, foto dulu lah. Oke, 1 2 3. Oke, mantap. Ya. Ya.
Oke Pak Kamal, terima kasih sudah bergabung. Adrianus Borong, terima kasih. Nah ini betul-betul kita ada di atas bukit. Ini di belakang ini adalah Buntu Tinoring. Nah, ini di KP. Tepayan? Apa buntu apa Teo? Ini dulu ya. Buntu Tinoring betul. Dokter. Oke, dokter. Iya, keren banget. Halo, kita mau makan. Iya, ada ikan, ada oke. Pak Piong. Ada Pak Piong, woi. Ya oke lah guys, terima kasih. Kita makan dulu. Lolo paling lolo nih. Buntu Kandora. Oke, terima kasih. Sekali mengudara 2-3 hari menghilang. Oke, bye.